uyathathela umfowethu la. Kuyashayeka la? Ya ku-right grab. Okay. Ziyasha la ebhodweni. Wangifana nala bangashabayo. Siyamthanda uNkulunkulu ukuthi uzosihlalela baba uthatha into abantu abathile yes akafike lapho kodwa Hayi nayishaya bazalwane. Ngithi nayishaya bazalwane hayi. Yo. Bayafika bayatheleka. Abafika abatheleke. Bezozwa indaba zombuso. Leli ivangeli liyakushunyayelwa ezizweni zonke kuba ubufakazi. Then ukuphela kuyawufika. So Matthew 24:14. Ukushunyayelwa kwevangeli is not limited to ukuhamba emgwaqweni umisa amatende. Yes, lokho kuyasebenza but njengamanje imedia uNkulunkulu is the means of i-transmission ayisebenzisayo ukuhambisa ivangeli. Imedia nje njengamanje sis-expose kwi-media is because sifuna ukuthi lifinyelele ivangeli even overseas njengamanje i-News Central overseas e-UK. So ivangeli selifikile e-UK. Selifikile ivangeli e-UK, you know. Yeah. Akuzange kube lula ukuphuma kuwo since ngafakelwa ifear uma kuthiwa ngiwathathe kwathiwa ngizowedla impilo yami yonke uma ngiwayeka ngizofa. Then bese kuba another fear ukuthi what if yabo. But ngokusiza umoya oyingcwele ngathi ngelinye ilanga ngathatha isinqumo sokuthi okay before ngiyaphuza ngizowatshela ukuthi angiphiliswa yiwo ngiphiliswa uJesu. So every night mangiwathatha because bengiwathatha ngo9 njalo mangiyothatha iphilisi ngizolibamba ngesandla ukuthi uyabona wena angiphili ngawe ngiphila ngoJesu. Ngikodwa ngiphuza. Ngikwenzile lokho insuku and then until umoya oyingcwele angiconvicta yena. Athi kimi usaliphuzelana ngoba uthi awuphiliswa yini. Then ngastopha ke ukuwathatha amaphilisi. Ngahlala ke ngiloko ngibukela uYouTube. Ngathola abazalwane abashumayela levangeli sengiqale ngalishumayezwa within. Uyabona? And then ngabona impilo abayiphilayo. Out there impilo abayiphilayo vele bagcwele ifear nabo. And then ngathatha isinqumo ukuthi ayirada ngihambe ngiyophila nabazalwane abakhuluma the same language engikhulumayo nami. And then angeke baloko bangisabisa yabona ngoba ukuhlaseleka umzimba uyahlaseleka kakhulu uma uyeka amaphilisi amaviki oqala wayekile ngathi 2 weeks after wayekile umzimba uyahlaseleka. So sekunesikhathi esingakanani mase wayekile ama-ARVs akho and from after utholile like ubabonile abanye abantu abaphila ngendlela bephila ngayo ukholwa umoya oyingcwele. Sekunesikhathi esingakanani uhlala la ekhaya 1 sekunesikhathi esingakanani uyekile ukuthatha ama-ARVs akho and ukhona yini usubona leso sikhathi leso kakhulu uma la ekuyeni treatment. Okay, ama-ARVs ngiwayeke ngo-2024 ngabo August September lapho. I'm not sure but August September. Okay, and then ngahlala ke ekhaya ngize ngabona labazalwane. Then bekuzoba nenkonzo ngoMay nge-1 zaMay ngathi ukuthi ngizo-attend. Then ngeza ngazo-attenda le nkonzo beyilana and then ngafila yazi free, ngafila ngikhululekile, ngafila ukuthi yeah this is the life I want. So bengiloku ngiza ngivakasha ngibuyele ekhaya and then ngabona ukuthi is not enough because mangifika ekhaya kumele ngiphile a certain life. Mangiya ngiyokhonza nabazalwane abangakamvulekelwa ngifila like ngifila ngiyacindezeleka because basahamba ngale ndlela mina engifuna ukuphuma kuyo. Then ke ngadecide ukuthi no ngiyahamba ke ngiyohlala ekhaya labafundi ngizokwazi ukuphila lempilo le engimelisayo. Then ngeza la ukuzohlala ngoSeptember
2025. So uqalela ekhaya ukuhlala khona September 2025. Yes, ngiyeke amaphilisi 2024 sithi September. Ngazohlala la after a year ngazohlala full time ekhaya labafundi. And since ngingawathatha ama-ARVs impilo yami ilula, angisana stress sokuthi kumele ngiye ekliniki, kumele ngithathe amaphilisi, ngiphila impilo yami ngirelaye ezwini likaNkulunkulu okuyilokhu uNkulunkulu akufunayo kumuntu wakhe amdalile. Lithi izwi lakhe kumaHubo 107:20 wathuma izwi lakhe wasiphilisa, wasikhulula emathuneni ethu. So izwi likaNkulunkulu yilo engiphila ngalo since ngayeka amaphilisi. If kwenzeka ngihlaseleka, I meditate on the word of God, ngilifunde, ngithandaze, ngibona amandla kaNkulunkulu empilweni yami ukuthi wow, at first ngaba amazed ukuthi ngipholile ngingazange ngiphuze iphilisi. Yabo, ngazifundisa nokuthi kumele ngibekezele ilizwi kaNkulunkulu. Sometimes uyakhuleka ungaphiliswa same time. Yabo, kwesinye isikhathi angithi umoya ngcwele uyasifundisa nezithelo zikamoya okuyi-patience. So ukuthi okay, since ukhole ezweni kaNkulunkulu, if kungenzeki lutho you still ukuthembela kulo na, then ngema ezwini until izwi lize lifezeka ngiphile, then i-faith yami iyakhula each and every day. Ezintweni zonke ngibambelela ezwini kaNkulunkulu, ngikholwa izwi kaNkulunkulu, and ngibona impilo yami ilula. Yazi awubi ne-stress anything uma uthemba uNkulunkulu. Yes. Yabona ma, I'm sure you've seen ama-reaction ebona social media to wona ama-interviews yabona ukuthi ingatheki kwevakasha nabalandeli bayo imishini. Ngokwakho ngifisa ukuthi nje, like my question now becomes mangikulalela uchaza ukuthi angithi vele esakho isinqumo wasithatha ukuthi wena ngokwakho uyeka ama-ARVs and ngokwakho futhi usaphila kusahamba kahle angithi. Mawucabanga ngakile ngxenye le yakahulumeni specifically la ka-health, because bona ayizange iziyehle kahle lento leyo ukuthi wenza isinqumo esinje ngithi ukuthi bona mabe-pusha back to what you're saying angithi ukuthi awenzi ngendlela ukuthi ukhethe ukuthi ngeke uzowathatha ama-ARVs akho, right? Ukuthi because ngithi baphinde futhi babale indaba zokuthi for your health and also for ukuthi abanye abantu aba-easily impressionable. Yabo, ngoba ngithi sibhekana nezinto ey'ngafani empilweni, abanye abantu babhekana nezinto ey'vele benza ukuthi basheshe ukuthi you know, ukuthi wena ungathini, like how do you respond to that, knowing ukuthi the decision esenzile is isinqumo esibucayi, and njengoba ushila ukuthi kuthatha isikhathi ukuthi ugcine uvuma ukuthi this is a decision engizoyenza, hhayi ngoba dusaba, but because you know kade ungazazi ukuthi uzoqala nini nakanjani nanani, hence iphilisi akutshela. So how do you respond to that? Since nganikela impilo yami kuJesu, ukuthi uJesu kusukela ngaleso sikhathi engamamukela ngaso uyena manje ozoba yinkosi phezu kwempilo yami, and sengizohamba ngokomthetho wakhe. So that is why ke if ugovernment naye unomthetho wakhe, and umthetho wakhe uyamelana nomthetho kaNkulunkulu. Masingathi ke ngikhethe ukuthi ngikhethe ukulalela bani ugovernment walelizwe noNkulunkulu, I will say I choose to ukuthi ngilalele uJesu, ngokuba uyasho ezwini lakhe uthi uma umuntu ethanda ukuza emva kwami makazidele athabathe isiphambano angilandele. So manje ngidelile impilo yami, I rather die believing in Jesus than ngife, ngoba even wona lamaphilisi noma ngiwathatha bathi waphuze uze ufe, okusho ukuthi noma uyawaphuza uzofa. Yebo, so noJesu noma ngimlalela uzofa, but it will be better ukuthi ngifele enkosini than ukuthi ngifele ezweni. So izwe liyandlula kanye nento zalo, kodwa Jesus remains forever and ever.
Amen. So that's why I'm choosing.